Қазанда сөйлесеміз татарша. Бүгін ашхана. Сәмсіз? Гүбәдие қалмады ма? Yok mu? Мені қалдырмадыңыз ма біріне? Yok, siz bir ekmediniz. Zaten öğrendiniz. İşitmek var, iş var. Yok. Böyle geldiğinizde Гүбәдие керек де. bir tane var. Yok. İptaya bulamısın? Var. Yarar İptaya kırmıyor. Bilmem, bu size bir gambar acıydan. Kıravak başılsanız mayın. Пішкен ма? Çıkanım. Yarar секрет раскрыли енді сіз. Sıkışık resim. Benim için de. Yarar İptaya gidelim olsa. Yarar sağ olasın. Yok. Мен aşağıya gidemem. Gerek bir Гүбәдие. Ben ханчı пойдёсın. Чайгин айтам. Яра разгрузочный был. Яра сау болса.